Ajde, please rabbit for me, my friend. Rabbit for you. What's your name, my friend? I'm Dinoti from Slovenia, YouTuber. Thousands and thousands of people. Roma, my S2000 revs more. Kaj je danes za en dan? Četrtek? Četrtek, tukaj smo pod gradom, baje prije Gumball 3000, se pravi, to so oni z unimi hudimi avtomobili, ki se vozijo po Evropi in naj bi okoli 11 začeli kapljati en po en sem v Ljubljano. Na grad grejo gor, baje. In sem rekel, ajde naredim en vlog in ko prijem sem, srečam moje frende. Tako da malo poprašamo prvo njih, kakšna je situacija tle. Čau. Žijo. Daj ruko, no, kje si ti? Živo. Fanti, koliko časa že čakate tle? Urco. Ina, se kaj dogaja? 0 od 0. 0 od 0. Ni še nič. Čakamo. Se pravi, rekli so, da okoli 11 pridejo prvi avtomobili in zajebali so nas, vedel sem nas. Jaz sem rekel, jaz moram priti ob enih, ob dveh. Bolje. A veš, kako je to gužvesto, ne ve oni kam prihajajo. Tam pri vrhanki, ki se zaguzi kot logaca, stari. Se veš, kako je? Ma ne bo jih 3 dni sem. Točno to. Tako da ja, upam, da ste prinesli kakšno pečenje, janjetina, piva pa to, roštilj, ker to se bomo mi načakali, pa kakšen kamp pa to, a ne? Ker tak feeling sem dubo, a ne? Tako da ja, pa kaj se ta zdaj guzi? On misli, ni to za te, to je za superkare, bježi. To je za superkare, bježi. Ne more BMW tukaj, karbo hauba pa to, ne fake iz Kitajske AliExpress. Ne more, a ne? Znači, fante, gremo počakati zdaj, da oni pridejo, pa upam, da bo kaj zanimivga, no? Bo, to se ne pa. Bo, prijete v soboto, New Limits. Olo, jaz prijem z avtobrokerjem. Lega, kje si, kvaj zdaj? Prijem z Lamborghini Performante, prijatelj. Bomo videli. Lahko saš mogoče vozil. A veš, v life ne boš imel šanse drugače se voziti. Češ pa tam bil z mano, pa, veš kako, pa noš rabu dati še za to. Ajde, bomo Nekaj mu je bilo krivo, pa je prvo, veš. Evo ga, prvi Gumball je prišel, sabo je pripeljal v hordo oboževalk, tam nad 70 naprej gre, ali ne, glej, važno je, da je toplo. Kad nije više toplo, onda je gotovo. Kaj si ti sve? Ali, tu če je 70, če je toplo, je to. Dobre. A kaj je ledo, onda je gotovo. Onda je trgovina zaprta i ajmo čao. Maš res. Spavanje. Kaj mu govori? Ej, folk, ja spoznal sam enega šmekarja, u letu je tukaj kod je naredno od tega staklara. Pa sam ga vprašal, bro, come over here. Let me ask you some questions. Hello, my name is Dino. Dino, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is Luke. Okay, Luke. Do you play Street Fighter? There's a Luke character, a new one, by the way. Very good game, but don't smashing the car up. Yeah, we could. It doesn't work anyway. They're bad anyway, you know. They break a lot, so we can break them. She's my best friend. Oh, sorry, we're not gonna touch her. Okay, tell us what's going on, what's gonna happen. So, cars are going to turn up between 2 and roughly 4 o'clock. It's not any set times, so they're going to arrive sort of slowly, steady stream, come and go. Nice bit of lunch up in the castle. Okay. We're hoping to see DDE, the likes of Smee, some very famous YouTubers, Okay. and some very nice cars. Okay, but that's me. He needs a little bit more sun cream than you. Because he's pale as a day. You know, he can walk here and we couldn't even see him. I tell you what, when we see him, we'll have to say no sun cream for you. Yeah, bro. Okay, but I heard there are some tickets. Is that true? Some tickets. Tickets for the entrance or something like that. Oh, are no, there? the lunch is just private entry. Okay. You can see the cars outside the barriers, you can see the cars, you're Okay. not allowed to walk within the cars. Bro, don't worry. I drove a lot of those cars. I know them because I do with cars too. Yeah. Here, I'm kind of like a black Smee in Slovenia. You know, a black adder. You know, I thought you just forgot your sun cream. no, bro, man, that's me. My dad mixed me in the balls before I was born. He put some, you know, a little bit of the black tar, and I came out. You know. Thank you very much, Nice to meet you. See you. Take care. Ok, fora je tem, ta žučo iz Velike Britanije, opalilo ga sunce, model se šprica sončno kremo v zraku in je rekel, da bo šele, ne vem, ob 2 ali kdaj, tako da sem jaz kar spelil tukaj, šel malo kol, pa prišel nazaj, pa da jaz to ruknem par teh slikic. Evo ga in prvi, Ferđan, ima brkove, prišel čovk iz Italije. Va bene, buongiorno, come stai, ajde, arrivederci, dove je prebito, kva šparaš? A svi do Italijana, doje za vinjeto i zdaj nima da stisne. Draga je stotka. I zdaj je sklopu 8 valjav. Pazi foro, kva sam mu ukradu. Eno pijačo, tole Celsius, kar neki ne valja ništa, dejansko ni ni ledena. In on to vrečko drži tukaj frajera, ne? In za koga imaš to? Za koga je on to imel? Didi. A, kdo je Didi? Double Dick, kva je to? Kva? Youtuberi. Youtuberi, on je prinesel tole za tuje youtuberje, a ne podpira lokalno. Pa dal sam tebe, evo. Da, vzel sem ti. Joko si zdrav
pa kad sam odprl, kada sam mu, ne vem, Joško stisnul. Tako da, veš kaj, tej Slovenci, prvo kupuj kod naše kmeta, youtubera, pol pa... Dobit ćeš litru mlijeka od Tako mene, je, svježe, ja stisko, pol pa kupuj Lidl offer pa to. dobit ćeš litru mlijeka od mene, idi. Svaka čast, vidiš, to je podpora. To je to. Evo ga, drugi auto, spet en Ferđan, Tečaran, Gumball 3000. Kome je to za ene sponzore? Kappa, Hard Rock, Carrera. A ni Carrera slovenska. Hot Wheels, ono ovo. Daj mal gas, majke ti ne špari. Sve ne razume. Šenka nima za benz već, od kar je vinjeto kupu. A zdaj si tam. Hvala, no, to je bilo to. Evo ga, še en GT pršel, še en brkonja. Tale je žučo njih dobesedno usmerja, kam morajo jeti. Malo bomo tle posneli, pa gremo pa gor. Malo stisni, tudi ne malo stisni. Daj ne šparat, no, ni bila vinjeta skupa, no. Daj. Zdaj bo tam pritisnil, gledaj. Kaj je to, zapušio mu, crko motor. Ošo, 4. valj. Neki računalniški zvok. Evo ga. En Lambo. Car number 4, just head straight up for me. Evo ga, spremenil sem situacijo, šel sem do vrha z avtom, tam je toliko folka, da glava peče, nisem niti posnel, ker nisem imel časa dati tam kamero, sem se pa postavil tukaj na ta famozni ovinek. Na tem ovinku smo se mi kot mulci, jaz pa Amir, on je imel ponija, jaz sem imel BMX-a, hodili smo gor, pa smo se pa spuščali, škvaj je to bilo za 10-letnike, letiš dol 30-40, pelješ do konca, kje ste folk, vaj zdaj. In pelješ se tukaj dol in moliš Boga, da se ne razbiješ. Če se pa razbol, zbil pa čist krval, kolena, komovci. In mi dobre spomine pripelje tale klanc tukaj, spoh grad. Ker jaz sem živel včasih tle v Trnovem, spodaj pod gradom. Evo ga. Evo ga, ljudi moji, gor so se eni že stepali, tako da urgenca prihaja. Za njim pa, hudo, oranžna barva. Daj mal gas, ne mi glumi tle. Daj. Joj, še en zvočnikom, kaj je to? Evo ga, in vedno, kamorkoli prijemo, je ena Gera Jarisa. Vidi se, ko ima pare. A vidiš, doma pare, ni v kreditu pol milijona, človek je do 40 jurjev na čipu za Jurja in lahko stisne, ima za gorivo. Še en v kreditu, nič stisnu. Evo, šlo 3 litre. Evo, to je to. 3 litre je šlo. Opa, gled, kaj je tole, stari moj. Rolls-Royce Cabrio. Pa vzad en Ferrari FF. Pa Lamborghini. Evo ga, enko končno ima neki denarja. Evo ga, enka ne špara. To, evo ga. Tega pa prvič vijem. This is the sound of the police. Ferđan, evo ga, to. Stisni Romanija, ajmo. Dobar ga je zaprljio. Pista, skoro mi je v hopoču, starimo. Fantje, Bobanček je skor šel. Skor. Opa. Kaj je teh Ferrarijo, stari, vsi so isti. Sprav sam Lamborghini, slišiš? Gremo se malo premakniti gor, da vidimo, koliko je kaj folka, gužve. Kje ste legende, kaj zdaj? Kaj boste kaj rekli za video? Pa evo, noč, super je. Subscribite, ne, lajkite. Viš, on ve, učite se. Dino je najjači. Viš, on tudi ve. Dino je najjači. Legende, uživite. Enako. Ćao. Zdaj gre pa Urban gor na vrh, pelje. Malo ljudi pogledati. Evo, te se pa šverca, gled to. Gled to ilegalo, stari, gled, ko v Indiji. Gled, ko v Indiji, ka se šverca, gled. Končno en Ferrari, malo žešči, Italija, ali kaj je ta? Evo ga, končno en Porsche. Zdaj jaz na Porsche malo drugače gledam. Evo ga, kabriolet, joj, ta je novejši, ta je 992. Lep. Eno
zgodbico vam moram povedati iz leta 1997. Tukaj sva s prijateljem šla dol z mojim tajfunom in mi je rekel, dej da posod mi skuterje, da jaz vozim. Sem rekel, glej, Leon, ti smotan, zihar boš razbol. Včeraj zbijem plačam. Se usedeva tukaj na vrhu, odkole se zapeljeva, dve punce grejo, jaz pogledam, on pogleda, idiot, namesto gleda naravnost, on gleda levo in mi v jark. In fuknemo, in ženske se smejo. In cel skuter mi zjebe. Fantje, boste kaj povedali za vlog? Pa noč, lepo se imejte, ne, pa subscribe, pa like. Dobro, daj povej, kaj delaš lepo. Pa prišli smo gledati avte. Daj mi povej, kdo diši od dvaju dveh. Tale. Zakaj pa ti diši? Jebač ne. Zakaj je on jebač? Peca frizerke. Frizerke? Zakaj? Ker frizerke kva? Ne, une so preglupe, treba na une. Ti ne rabaš pametne. Pa sej to sem rekel. Ti če hočeš imeti žensko, ne rabaš pametne, ker pametna je problem. Škofijske so najboljše, ki imajo cash, kaj privat šola. Pa kaj zdaj, ti baba ali moški, kdo zdaj plača? Zajdemo se. Odvisen. Bravo, On ima enakopravni smo. Sugar mami. Vejo, gled, fantje, od njega se učite. Njega se učite, če ne boste šlajdlali tam do 30. Pri frizerkah je fora, ko vsaka ima drugo barvo las, da bi se vrečka Skittles ustresla. Ok, isti je, sam je saj kabriolet. Zdaj le folk laufa tja, da bo nalepke dobo. Če ne deli po 1000 evra je brez veze. Ali pa avtomobilčke Hot Wheels. Daj mi nalepko, prosim. Take them all. Take them all. Kaj zdobo? Texas. Hudo, Texas se sprek, super. Super. Daj tam še nalepke poberih tam. Ma, ne potrebujem to. Tu je poberno, pizda, kva ne. Ene. Pa daj še mene eno, da potalam. Dam folku. A ja, tako ono. A imaš? Na. O, bože. Ajde, vidimo. Gledaj, visok pa nizak. To je pa neki podmuklo. Open the exhaust, please! Kaj je to? To je električen pa ima zvočnik. Zdaj ti kažem, ker se je Bugatti zaletel na avtocesti pod Na mestu. poti sem. Ja. Kva povozujo lestu na sred avtoceste. Ja, what the fuck, stari. Ja, padla je dol iz, Z kamiona, iz kje? ne, iz tega kombija. Aha. Oh my god. Se pravi, sem mislil, da boste dva Bugattija prišla. Ne, to je zvok. To je zvok. Dvotakten, pa še miriši. A ga vohaš? Ja, voham. Tako smo mi odrastali. Dvotaktni motori, bim. Če pa nisi do olje, pa za ribo. Fantje, da vas nekaj vprašam, kakšna je to moda majket, čarape in tkače? A vi veste, da v 90-ih, če bi bil tako sploh z belimi, dubu batine, če bi šel čez center. Pa dober. To je bilo stari 90-ih greh, smrt. Pa da ne bazdijo noge. Tako ti bojo bazdile, ker nimaš bombaža, ampak imaš poliester, ker so vzel pocen. O, evo ga, Aston Martin! To pa je bilo. To je zato, ker imajo joške, so dobili nalepke. Jaz imam tudi joške. Ok, jaz mislim, da največji zmagovalec na tem eventu je naš Urban. Zakaj? Tako imamo največ babu zad, stari. On jih ima, car, največ žena imaš ti. Moj bivši sodelavec iz LPP-a, drugač. Glejte, koliko on žena ima. Glejte, a kaj lahko Ferrari samo eno pripelje? Oni grejo dol, To je to. Gotovo, ne ima više. Adio, konc. To. Bravo. Kaj dao Krapoviča iz AliExpressa gor na 50-ko, majko moja. O, tega sem pa videl zadnjič v Nemčiji v salonu. To je legenda, to je to, Vespa, udri. Tole pa je beštija.
Stano, u moj teritoriju. Čak. Ne gre. Ne gre. Veka mu menjalnik puša olje. Zigar mu fali malo kompresije. A ima kdo kompresijo v tubi, da mu damo malo? Evo, da malo vidite. Jesi? Ajde. Fuck. Nisam dovolj pomemben. Ajde, let's go together. Revit! Revit! I'll pay you for a gas! I'm on the wrong side! God damn it, those British people, look at them! Revit so I can hear it! Bravo, thank you very much! God save the Queen! Bye! Jeste? Ajde, please Revit for me, my friend! Rabbit for you. What's your name, my friend? I'm Dinoti from Slovenia, YouTuber. Thousands and thousands of people. I asked 2,000 revs more. Yeah, Honda. Yeah, But it's cheap. I know. A ste vidjeli vi to ljudi?